na akwaba so bia ho ye na ye ni jida kese de ma basta Ghana be yadwuma o se Ghana so eyeye me de akwasinsia Asem di kabre na edruso na ameka se ochina efiada the entire Badwam team from Oman hine kwabena sante anochwaba ayo asewa efia mankwa tamaklo akwasinsia Professor EK Wallace obi bia onim no Badwam so bia ochina ye nyina de ni ekire tema Ghana is of straightforwardness for Akachi and Yakwakodi Nkomo. Your 4 Super Fridays no. Okasa na no yako Tema New Town and ebesene kwa masaman. This week yako Tema Biem. Amafo a eyi niema o Tema habo. Amafo yi niema e wo takwa de habo esu. Surprise no wo srododo. Sika ye twetwa ye pot no edoso dodo o kirebeji brane yesu nkonya ne de nkomo ntia no pa no so se kim ne jadam prika live from Tema Ghana Institute of Faith Forwarders omwakache pe e no kire di Badwam dwumadie no efri eba eti wo ye agent wo yi niema brabe council na mpanifo ensomnyi ano emfa ema ale pese betiawa said now chi efri sieko ase not eba ye asem ba ko eda ho a obi e kan wasem bi eye the criminal trial of member of parliament man she wo ase not James Jachi Kwesen ni peja asem ne pempenso eye doma manhene na mebu mu ase echi one anopai nana no lisim esi yese aban ebeya kaban and filing nolly prosecute ena NDC MPC obrase dwefem so dom de taa so nana ma yemfuna ma hima yom so ase no of dom che so ebebo omuo atoni jenu asode ne de ababesem onabu kete am so ababewom bi ene kosa eya asem a eha oman nyina obuoni die ekwan so ana megina nananam anim akasa asana maba amanyofo ne so nananom yesremo ne die mu yesremo sremo yakika ko nsi ya enye emwa obia sekika ko nsane ye yakika ko ya emwa obia so intwato so ti obi dem intwato so obi dem menyini se ye bua obi aten ewo ora James Jachi Kwesen asemi ho asem da so wo asem dibia on what basis na nana mo dey catch there say aban entwe no frasem ne yes questions on what basis samuye ne se na fa me na kwakwa yese ase ebi mu bro Ghana mamra ne so no no kre se ekoba ne sanso dia na ejo my Ghana ne ma mienu na be kwakwa yese omo physical ahoden eno mo sikasemu ahoden eno ma matumi abu Ghana mamra so eba ne sa emwa obia menye ni se lawyer tachuchi kata ya wo twitwadeji onabu James Jachi Kwesen ejire ba bia ka se on timi defend the client no ena menye ni se ora James Jachi Kwesen so kan ba bi se kwadu ade abom no o te honfo etiafedi ene entempe nananom ade ene afi entempe. What is so special about this case in Tia Abai Enchaso? Alright, James Jachi Kwesen from day 1 year body kwadu a defendant worker say sebi only 4 hours 7 mu. So
obi beti bem so beti fo sebi nana moni wa enya kwankwa nua se nkomo ye wo ye court ye the James Dachi question akwa gina Asem bibia ye magana mamra no enya adwuma, and this is what nana no ma preach for over the years. Say our institutions must work irrespective of the person involved. Etura James Dachi question ye nya nana mpacho wan ye nchirintum. Medical so crack say ora James Dachi question ye ka say court to be M1 for say wonko demo. Na kwa du atoni general ya bole se odi nja court no court mfa ho atam wo ma yo etidi ne ye pri en wa wure de animu amna akwa se papa no wodi fui na mama yire akwa be se wonim ejira kasa edi na se ye pri ana me pato ma tra se wi asem na wo se owura Jachi kweso obedi fu ana because obedi bi mo dia onko court on court on defending the home me nyili si atemwafo atemwa dem no sebi wa fo wa dwan so Jachi kwese betum en ye enu anam re judge ba ko di nkomo ye di ohubua ehye atemwafo ni mu enye fine nananom enye Asem no credit one aka enye baby am keka kono na nanom emwa ye so man ya ye fifiri sen e wo kama me kabia mamu mu sese bi sen na ma yefo ye ne ahima mo wo asen empatable ese empato ye dem Jachi kwese fo wan ko gina court wan ene e fa ne ko me ma kwese zie mo me ko adu o na to ye mo ko adu ye nyina obi age tum se Jachi kwese edi bi mu a won ko court nko sanity enya sem kese ni enya saade no se pese chichire ma ne me no eye yi a former US president Donald J. Trump ojina court sebi ye nyalo sebi bru sebi konto ora James Jachi kwese o chena na former US president ojina court a can be enema police for my den and I'm some can say ya enema police for my den no because obi de bonia na nanam bia huri agent pakwachi ni e charge ni pakro no e to chere ntima ne de no akoya de kro na abiem yanyai na mama yin anya to krom no anya call an abaisa on filing no the prosecutor pacho and yes sabi ye eni ye power sim to call abai to cancel which case. Nana so meti say honorable Adom trade minister. So nam na do mama hene ye endis ni tinaide. Honorable Adom tinaide. Ah? Tinaide. And nana so meti na catch am say ye MPs no parliament no. Bibi no mo ye ho. Partisan politics no mo ye ho no. Te so memo bi timi kire na adwuna bra wonya MPP na so wonya NDC ni. Honorable Adom obi timi nkyere na adwi wo Ghana ha no mu a abra wonya MPP ana se NDC ni adai ejo NDC ni tidie wo ye NDC ni tidie ye hwe the substance of asem waka no se ba asem ye so ba ye ana ye to twere ba ye that is what Ghana for the je ho enye na NDC ana se na MPP 2080 abra wo ko adanse asokwa Ohima wo krom e de no fra constituency chairman Frank Kitchen say o ma nko on the post but ohima so NPP ni yenya saade no yenya bibia na de amanyosem no but ye can sense no o can sense na area no bo ale say abana motuo over the years no enso te say ena no kumase na data force branta boy record and who akosha judge mama judge dwane every court dem ye de mrante ko gina court na attorney general filing null prosecute sa asem to aso biem etema ho kwan say esamas amanfo call for sa enema say sa selective justice epa ya famu a say ya me kwa wie ubuna
nam so fu bebre so a enye ye under president Nana Danko Akufo-Addo ye hunu bi enkofo ba wura court demu akotwe judge mu a oti akonya so edi asem apie atoni gina dom ko gina court a o se na nya asem hu bi etu aja kire die ebe na nkofo nka se judge kwesi so ye fall non political se see na be ya hu abesi ya nhwe ya one day and IGP national security mo na se mo na so because baby am on the phone and ye kono wo mo ka je safo unkom wa you are nobody and one day those who claim to be nobody mo ho dem sorry ukom be se na kwesi jai mo ye takra odem seb nipa na wodi nsem wa ensem fata na e kwa fata takra odem na ba ye kana asem o ba wa obokoko ne amotufo etan anda na Nana Danko Akufo-Addo a lawyer sadi we esiye obi anka ho asem ene ye din eti jem jache kwesi so amafo meka se ye nya na asem die ochina ho na be kwa kwachi no IGP tumran telefo se ya hwe ya one day ne be si o mamu no anya papa me nyina medini akwasinsia